UMDC Kasara East Khasi Hill Ubade Chief Executive Member ka Khasi Hill Autonomous District Council Batita Sterwell Khan mene kajingdan rekat jong kajingelang election shiteng samai na mau plang ulakran chikipat ba bakamdan kajing sophe na kiwi kiseng hinrei kilakan thoi usamla Eugene San Lingdo ba ki ong bodang khana ompala banket ikam politics hinrei uba Tita Sterwell ulaong ba udai urang yela kai football ba Pauna ubra poilo cheki jela shushu laong walau dang khana ubamdan kania Henry on pin ibuan dikikam Prolog juga MDC wanera election na boy party LPP wongya the meeting no heavy the meeting wong hamau jerong wong tamau jerong kam hap le ko plan ka ha sora legal meeting hamau jerong ter ubabur de no sora ndero no watro hari ini wan hapo ka ilaka ban pensno adi ya kimia ki jutang kibanila dan klei ka balae ban ya pensutu ini ban ya kersyadam ya dia kortong jungi hot haga jinga sainya jutang lah tandang katam keduna rega kerpa ini baya ka badai to ya ba ya ka balai to ya berat ngayan handi kumuwe na kinomi khmat jom kami kathan suara bana sloru bana lomru kumunomi khmat jom ki parasdong hani halaikro namar kadai ka ilaka ka banga jurung ka banga jumi ka banga juan ka banga julet banam slow lawe banwan hangane ke ilaka ka joki banawan ro da ka jing slow slur mensia ban sumralang yang liu kertong jungi ba Eugene da ka jing slow scam bau liu stamla yau baga parti kala ibet ban ai tiket ulomru babet ban shimti ya kani kam kabau pa jau lai sendat daga jing khlat no kabakindet nagaliam joga parti nisno ban ai burome kata-kata ya kayin kasam Jom ba Eugene kira pendam hakamon ke jong paiba habang paiba ulek hakayin ke jongki tang hadin laismi baladet thangye badan sun ban lek ban terwa hakayin ke sam ban om to subha se to penni nakayin ke jongki ban ni bujni hakajaga jong badan sun kena kapur kebaik nasutu kena kapur harap bagi damat ya kecing serusik thang kabaki umat nak khmat ki jongki pikempar kiang Henry lawan kecing terwana upaiba banon tolkit ya kena kelengkor kebakia ya kebau pau lai cendak lempoi perkhat naslo ban ay burom me ginigayen ban nas duslo burom ya kawe galong ba hadim ba kipay ba kilet ban terwa ya kani gajing terwa hagayin gajoki kata snow ternade galong ban kan yang jong miu samla ramba om syamarai kerki ya kani gakam Henry ulang me kikur bat ulang lomnya kita badadian bawa yo ya kajing kerku kajing kerdo ya kajing menjor tu ki karyang kur ki aryang tha usaha ya karai hakmat jong patba ban mi syakmat ban yale egen election
Bat ka council tenak susu kalom. Bawa jian lui ka parti UDP. Ka bawa pajongi. Ulah penyeso. Kumbu associate member jom ka UDP. Ulah syamnya ka lain. Ramba. Ka baskan ka jumut. Ka badan ka norem. Ban yakun yakan di election. Aku akan pengemai ni Hajar Khatra hak general election Baden Sun Habiwan Shani Iwan Marwe Omdan Parti Omdan MLA Omdan MDC Ban Sembelangi Katai dan Cok ya election Henry Mentai Ubay Eugene kami buat KMLA, KMDC, ke parti Barabawe, kadang stenda Joe Bayudin. Dalam terkadang Bayudin umlong Barabawe. Bad umlong rukum mukena. Wala dadaran kibat kentua ini. Banong mau kena umle ayu. Hana bawa tengah sekretariat umum itu. Habari nongto kubur kikeli yang kion pisau kuno halar kejing syak keno Bayudin. Bayar kejing kam juga sekretariat umum itu. Ngalah sujubak kuning. Mau Bayudin ulah sang keleng juga rindia. Barulah puiru keleng juga pertai, barulah puiru hadu ke madan nyelek football, jom ke Manchester United. Hatu menglapmu, ya ke jengkang, jom ke sekretariat. Apa pertelan pertai ulah puai? Kalau ngejingkran, ke balong kendung kena. Apa kejingkelan election, kion baru kena. Henry Apor berskutini yang nomination John Bayudin baru arteli kini parti kibaya kikenyu bami kekertan Bayudin kiwadau ban bodau yang nomination John Bayudin idau bam syoto idau berat nama balai balatin makemtin sedang banwadau hamid jauh returning officer kadi ka peni ya ka jing kenyu yau ni kena ubotio hakapur bakla di doktor dan kuparwai nak kalian ke parti ngilasei yau kun jongi upalajet sumra mentalawan demni hak tu kapur ki om kena yang belajir. Ubang nang keren. Uneyu ni. Belajir amal ia berakana. Pikir mau jayu. Ndalanya urisol. Henriu hajar utam kena. Doktor dan election tam aspa. Tam laispa. Belajir utam Henriu hajar. Ngarung orang mentah Badan suntamnya uspa Tung ini kesalang ini yang pentam nyoba izin Rio Hazar nama ini ibu ni sama udon ya ke stop punong ya lang dan di bawah bau menang dan keren ngomong player football juga keren. Wilayah kabeh yang madang, upay yang kapal mantap yang gol. Midon kaum yau nomi khmat ubang bun kania. Namar dalabangnya ke kaum duna. Midon kaum yau berduna ke ketir, babun ke kap. Badan sundu ngai berduna ke ketir. Mereka kaum ke jumbu ke bawah lek keleng-keleng.
Habang arung hang ni menne banwan sebujing elang nama la kham Islam na kham arung sini Islam ngai ke surau latre ke surau mensyua ke surau laikro ke basniwa riba deng tang hapo lai stem siten ke kam latre tidak sibuan di kam boleh baga kermen baru miu sama lada unjok ya jinjok unang de kambun cu ikam banyo pa kasyong habi kipai pa jong kani ke ilaka don kibiyak lap election na yui kekeren ni isu kekeren yang tengah ILP, kekeren yang termetor, kekeren yang pun usang. Ngong kani ke election kadai tang hamau flang, tang hamau renkeneng. Kampat day kapor penyekeren yang isu. Lalu ke parti NPP ke kam, bagi lale kita. Tu kenal bagi ke surga ke UDP berkenaan. Henry kampat day kapor berta bagi nya ai report kat. Kat bapak kut kata kani kadai kepur kebanyak keren tang na kebentar kani ke jinja ke basnusi manu ban pendak ya kani ke kam ya kani ke tem ke basah ke cisnam sauna ngisu de bau priu batip ikam ukun jeng badan unbut dia ni kini ikam don pat tiba air report kat ya ke balapir ngai nuksang orang hamba kena school tiada yang ke exam final men senam hamba layo ek result bagi fail hatu bentau senam dan don lak mu ban on bagajuk ke report kat ngapas kata ngakren yang anda liu barin wajok nadu kasnam arja halai do arja bakra mentan nangwan air report kat ndong bangalale ngelapas dunia dan hok habalapir ngamla ban pengkesan lagi ngaru ngalaren kumwelele ngamla mentah bangale ban pengkesan ban om bangalale kuntang laura sispak kulur laura aspak kulur pada bawa dem ai tu besar. Tak ada buat syak terbit pada. Buat syak terbit. Kibun kebenuan terbit mentar election. Kumbala ya keren boro-boro kebenuan terwah pisang. Kesan sepak kasih aja. Hendak ingin pek ya ke nomrem. Kayak ke nomrem. Kabau liu salawiyah. Nak kuatkan perkenal itu tanggung dia. Hajinya dia ke parti UDP, ke parti Trairi, ke parti Nulung, ke bagi paiba jongke ilaka laikro. Hakis dem kiba mensua kam ju eno. Jadi ke ilaka hakipor mensua badanglong emni babi bindo. Jumpa Roblin bakun tak banyak orang perkenal ini bagian dewan kalian ya ke parti UDP kaya ke bakal le bakai ke bakal budak hak ini ke ilaka ke compi bakata kalau badai hampa ke sorgar jom ke jingelam ke parti UDP harapor ke jinglang chief minister jogi ba iki molong bangku ajuan beli bagi lawan ra ya kasihan RD blok hamni halatro kani mati kabaka parti UDP kala boda bakal long sisa ke jimento ya pi ki paiba jong kani ilaka tagada watlet ya kami parti la jom kami
wan nuklet dengan parti kini kapur kabagin penimbiak sa sisir bahkan sawah yang kabom hari ini keindahan pengilyo yang kecingjok kepada mereka dengan usia mereka kapur rena kalian kecungan ada banjur biar pilih kinong syok sinong jong kini kilakan bahkan ayah kecingkersian kebarat tak sama. Nak kalian kecungi ke parti kumbagalong, nak kalian kecungi asinat, nak kalian jomba rengkat dendam bolong MDC jompi, nilai orang lang, banginya trail lang, rengkat batu izin, baladam yuah kecingjok, nginya saindur lang, nginya perkal lang, nak kebentar roy kepar, jom kani katahan kecungi. Hari ini kita lihat Sri beladap belakang no ibasun ngalai songkai baru minister jogi babat education lakaliana dan nem di school sini di bawah yo jingerap school sarkar ngosar kadon ngalai kerteng ya ke school dong ni lakro bahkan yo jingerap naga sarkar kita inon yuksai barat masih peti yapi. Henry lada ti penjob sembilan yo bayu di tidak sibuk dikam. Kibangi na kalian ke sarkar. Ban kumjur na kalian ke joma ke district council. Kumsiam. Nan siam ke jike clear. Naga bentaban wanra e karoi kepar. Bat hamtam ban wanra ya ke samsyar ke kadar. Kapa syomsuk syomsai. Nak kuah bagi ilaka. Hapok kejingalam tu sadar. Kiman tabo. Ngini trailang. Naga benta ban wanra ya karoi kepar joga ni katan. Tetang kini kentien na ai kublay ya pi baro. Ga kebok kenang ya